Makuru dukuye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'imirwano ikomeye iri kuba aka kanya ku isaha y'isa 9:30 z'umugoroba rurambikanye hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'abarundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ndetse na FDLR. Ku makuru dukurura aka kanya biravugwa ko rero imirwano ikomeye cyane kugeza ubu ngubu Aduyi yateye aturutse mu ma-axe agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu axe Rurenge, axe Mirimba, kuri Nyabibuye niho Aduyi yateye aturutse. Ubu ngubu rero umwanzi yakamejeje dore ko bivugwa ko kugeza ubu ngubu MLDP twirwaneho ndetse n'ingabo za AFC M23 urugamba rukomeye cyane kandi bari kwirukana umwanzi kandi bari kumukubita nabi bamubabaje. Ubu ngubu rero imirwano tuvugana imirwano yerekeje Sara no mu ndegu za maguru rero ubu ngubu niho bari kurwanira. Ku mashusho yatambutse ku itangazamakuru twabonye hano mu Rurambo aho ingabo z'abarundi zirukaga ku bwinshi zihunga urugamba ni nyuma y'intambara yari ikomeye cyane zasubiye inyuma ziruka zirahunga zimwe zita ibikoresho zita ibintu bigiye bitandukanye byinshi. Bivugwa ko rero ingabo za MLDP twirwaneho zungukiye cyane muri iyi ntambara yabereye hano muri Rurambo. Ni ibikoresho byinshi byatawe n'ingabo z'abarundi, imbunda nyinshi zikomeye. Kugeza kuri ubu ngubu iyo operation turi kugenda tuyibakurikiranira 5/5. Kuri ubu umwanzi bamutwaye nabi ari kwirukanka adareba inyuma n'inyuma y'imirwano ikomeye cyane yabahuje n'ingabo zihetse isezerano za MLDP twirwaneho ndetse n'ingabo za AFC. Amakuru kandi turi gukurura ku rugamba kuri ubu ngubu nuko uduce twa Gitumba na Mbambengu twamaze kwigarurirwa na AFC M23. Ibi ni ibyishimo bikomeye cyane kubashigikiye MLDP twirwaneho ndetse na AFC M23 dore ko bari kwitwara neza kugeza kuri ubu ngubu ku rugamba. Aya ma-axe yose narimba sobanuriye, axe ya Rurenge, axe ya Mirimba, axe kuri Nyabibuye bose ubu ngubu zamaze kuba tombe. MLDP twirwaneho yamaze kuzigarurira dore ko ariho imirwano kuri ubu ngubu iri kubera aka kanya. Kuri ubu kuri Nyabibuye ku yandi makuru dukuruye nuko bari kurwanira kuri Sara no mu ndegu za maguru ariko Aduyi bamutwaye nabi cyane. Kuri bamerewe nabi ni intambara ikomeye cyane, intambara iri gutsindwamo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi. Ku makuru yandi rero twakomeje gukurura ku rugamba nuko muri iri joro ryakeye byumvikanye ko hari inama yaba yabereye muri Uvira. Kugeza ubu ngubu iyi nama rero yahuje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za FDLR n'ingabo za Wazalendo n'ingabo z'abarundi. Iyi nama rero ni inama yateguwe igitaraganya hagomba kurebwa uburyo bashobora kohereza ingabo ku rugamba. Iyi nama rero yabaye uyu munsi mu ijoro hagamijwe kuba hareba uko hakoherezwa ubundi bufasha ku rugamba nyuma y'uko ingabo zose zari zoherejwe zatsinzwe. Nk'uko aya makuru abivuga, intego y'iyi nama yari kureba uburyo bashobora kohereza ingabo mu bindi bice bigiye bitandukanye ingabo zabo zagiye zirukanwamo n'ingabo za MLDP twirwaneho ndetse na AFC. Kuri ubu Masango niho yari target ya mbere yo kohereza yo amafosi ya mbere ya gisirikare, bakayohereza mu Rurambo, bakayohereza Mitamba,
ibi bice byose nibyo byari ibice by'ingenzi cyane bateganyije kuba bakoherezamo ingabo. Nk'uko rero iyi nama yabaye hano muri Uvira. Iyi nama kandi yagarutse ku buryo bagomba gupangamo urugamba kugira ngo barebe ko bashidura M23 ndetse na MRDP, dore ko bananiwe. Urugamba rwarabananiye aho bagiye bahunga cyane, bose bakaba birundiye mu mujyi wa Baraka ndetse no ahangaha muri Uvira. Bapanze rero uburyo urugamba ruza kugenda ndetse n'amaforces baza koherezayo. Izi forces zikaza kuba ziyobowe n'uwitwa General Irunga, niwe uteganyijwe ko agomba kuyobora zino forces zose zigomba kwerekeza hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri ibi bice rero bya Masanga, Rurambo na Mitamba. Ku yandi makuru rero twakuruye aka kanya, imirwano ikomeye ibyukiye Kabanju. Ahangaha naho n'ubundi irakomeje. Nuko twanabibonye rero chef wa Wazalendo yitwa General Ntawurumanga Yuroro yihuje na AFC M23. Aya nayo rero n'andi makuru dukuruye aka kanya abari kubera ku rugamba. Nuko bivugwa ko uyu mugenerale nyuma yaho ananiwe, nyuma yaho ingabo ziwe zikubiswe ku buryo bukomeye cyane, akaba yihuje n'ingabo za AFC M23. Aya ni amakuru dukurura ku rugamba nk'uko tubibwibwa n'abaherereye hariya mu kibuga cy'imirwano. Uyu mugenerale yakoreraga muri teritwari ya Warungu, Kamu na Shabunda. Rero yaje kubona ko imirwano ikomeye cyane, abona ko adashoboye urugamba, niko rero gufata imyanzuro ikomeye cyane, akabasha kuba yava hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo akerekeza mu bice M23 ndetse na MRDP twigwaneho bifite, akabasha kuba yahunga urugamba ndetse akanabasanga bakifatanya muri ibi bikorwa byo kugira ngo babashe kuba babohora igihugu. Uyu mugenerale rero yakiriwe neza cyane n'ingabo za MRDP twigwaneho, dore ko zo zitabohora ndetse zitabasha kuba zatoranya ndetse zidafite n'ikibazo cy'ivangura. Zamwakiriye kuri ubu ngubu rero akaba agiye kwifatanya n'abandi mu gukomeza guhatana kureba ko leta Kinshasa ishobora kubumva ndetse ishobora gukurikiza n'ibyo bayisaba. Muranyemerera rero inshuti zanjye mbashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Iyi ngiyi yari breaking news, ni amakuru yaragezweho nari ngize ngo mbagezeho, ndi kubategurira ikiganiro cyiza kandi ikiganiro gisesenguye neza kirimo byose. Mwebwe mukomeze mube hafi y'indangururamajwi zanyu, ndaza kubagezaho uko urugamba rurangiye nimugoroba ndetse nuko ama-axe yose kuri ubu ngubu ahagaze. Ndashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri ubu ngubu, babwira ngo ciao ciao na hakagaruka.